алейкум, сайғылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі сатқа бойлы мәлімат. Араба юлар қызметі алышты янындаки құру өзен көнде тамир ішлеріні екунленді. Генетика мудизесі, әнді қырымлыларда ген инженерия терапиясының тедавелене. Тәсіл системасының денішмесі Қырым-Өндеслік ве педагогика университетінде яңы технологиялар көрсетілігі бойынша ачық форум кечірілді. Темізлік оғырында Ахмеджет районының Ажиқал көнде экологик акция кечірілді. Қырымның Мұстақыл профсоюзлар федерациясына яңы ребер тәнленді. Бұл Надежда Крадинова ұлдауыны профсоюз тешкілетлары бірлігінің Сабат Сайлав конференциясында сечтілер. Евелері тешкілетінің рейсі Екатерина Овчаренко еді, шымды сағлығы зайф ұлғаны себебінден өз фалетіні девам еті пола амай. Отырышывда профсоюзлар тешкілетлары бірлігінің шурасы да сайланды. Конференция штиракчылері сонки 5 ел девамында тешкілетінің фалетіні де музыкереттілер ве оғдекі инкишаф юларны белгіледі. Сергей Аксенов бұл тешкілятны емек коллективінің меселелеріні чезмеге ярдым еткенні қайдатты ве оларға бұйық тешкерлер білдірді. Максимально быстро и максимально часто проводим рабочие встречи по выявлению тех проблем, которые всех нас волнуют. А проблемы одни, конечно, это выплата заработной платы, легализация трудовых отношений, защита прав трудящихся инвалидов несовершеннолетних. Ну, в общем, конечно, помощь людям, которые зачастую бывают, оказываются жертвами произвола или со стороны руководства и так далее. То есть, как бы и в общем, соблюдение прав трудящихся. Профсоюз тешкілятның реберлері Жұмхуретіміздің елбашчысына қол тұтывы үшін тешекерлер білдірділер везі содружество язылы тақмай шаретні бағышладылар. Юксек мутихасыслық көстерген вейджаде янашқан Қырым ұжыларыны ярмада елбашчысы мүкафатлады. Бұл бұтын Русия конкурсларында Жұмхури басамақларының ғалиплері ве финалистлері олды. Onlar Қырымы тербеже ве Ожа федераль севеде өз іштірагыны девам етежеклер. Сергей Аксенов қайдеткенне көре, кефетлі тасил системасы яшларының ватан первер тербиетілівінде мұйым алеттір. Без вас будущего не будет, то есть как бы если мы с вами не воспитаем нашу молодежь в духе любви к родине, к России, то есть и пониманию и уважением к традициям, к культуре всех народов здесь живущих, межнациональное мир и согласие тоже в ваших руках. Поэтому давайте вот от этого отталкиваться. Еще раз говорю, органы власти в моем лице вам полную поддержку необходимо окажут. Ожаларда өзіне бетінде Қырым акиметіне қол тұтқанлары үшін тешекерлер білдірділер. Для нас вера, поддержка, внимание со стороны правительства очень важно, особенно для тех, кто будет участвовать в заключительных федеральных этапах конкурсов. Мы приложим все усилия, чтобы достойно представить Республику Крым и показать, что педагоги Крыма постоянно развиваются, совершенствуют свое мастерство и открыты для передового педагогического опыта. Қырымда ең фалиш адамларыны белгіледілер. Оларны ярмадамызны танытмақ үшіне қошқан еселері үшін тешекернемелерінен тақдирледілер. Тедбірде Қырым акиметінің назалары ве иш адамлары іштірак еттілер. Бұл Русияде емелдарлық күні қайдытылығы ве прокачай свой бизнес адлы 4-ші бизнес-марафонын нетижелері чықарылығынен бағлы олды. Бүгінгі күнде Жұмхуретімізде емелдарлық фалетіне айт 130-дан зияде субъект қайдытылген. Елінің 60%-дан зиядесі күчік бизнеснен оғраша. Малия визирі Ирина Кевико қайдеткенне көре күчік бизнес Қырым иқтисадиетінің мұйым қысмадар. Тамам бұл қысым иқтисадиетінің инкишафына yol açа. Мы, как правительство, будем прилагать все усилия, чтобы оказывать поддержку посильную. Мы всегда готовы к диалогу, а вам желаем процветания, успехов. Ахмеджетте үйінің 12-сіне мекиязылы тедбірлер планлаштырылды. Жұмхуретіміздің мұсафырлеріні ве сәкенлеріні байрам үгленже программасы спортив мастер-класслар арабалар юрышы Қырымда белер тестлерінің чықышлары беклей. Русия күні байрамына азырлану век кечірілі меселелеріні Қырым Жұмхуреті везірлер шырасының рейсмуавины Лариса Апанасюкның реберлігінде кечірілген топлашывда музыкереттілер. Қырым везірлер шырасы аппаратының ребері қайдеткенне көре, ГТО нормативлері тапшырылуыны рағбетлер
сәтлештірмек üçün епс имканларны қуанмақ керек. Көмер нормативлер бермеге істегенлер бұны Русия күні пайтақтымызның Ленина мейданында япа білелер. Вице-премьер везірінің фікірне көре бұл ал яшларының ватан первер тербесіне ел ачыжақ. Интерактив мейданларында өзлерінің урбаларыны еріне Русия тымсалері олған футболкаға да деніштірмеге мүмкін олажақ. Тедбір адеттінже байрам фейерверкінен екінленежек. Сақ районындаки Қамышлық ойының балабақчасы енді сентябрь айында кенжелеріні қабыл етежек. Яңы бина 2 ел ішінде тікленілді. Отар мойнақ көндегі мектептен алдын мөсеседе есе, құружилық ішлері 90%-ға екінленді, ама ярым елдан берле ачылмай. Бұл фактлар Сақ районында федераль мақсатлы программа объектлеріні тешкерілген вақыт белі олды. О ерлерде базы мұғберімізде болынды. В случае срыва этих работ в июне месяце, значит, все, ничего не ждем, расторгаем контракты, торгуемся с новым подрядчиком. Сақ районында федераль мақсатлы программа объектлері тешкереле, нетиже яқшы дегіл. Отар майнақ көйіндікі балабақшасының территориясында ишлетілмеген құрыжылық малземелері пек чоқ, енді ярым елдан берлі мектептен алдын муесисе 90%-ға азыр. Непонятно, почему подрядчик не работает, потому что лимитами финансирования заказчик обеспечен, аванс подрядчику был в свое время выплачен, незачтенный аванс еще порядка 7 миллионов. То есть на счетах подрядчика должно быть 7 миллионов неотработанного аванса. Балабақшасының құрыжылығына айрылған контрактларда 240 миллион рублей белгілене. Федераль мақсатлы программа бойынша объект бұсіне эксплуатацияға тапшырылмақ керек. Поставил задачу заказчику составить график производства работы, график финансирования, начиная с июня месяца. В случае, если в июне этот график финансирования будет сорван, будем начинать претензионную работу по расторжению контракта. Түш қызметші бұл вазиет бойынша тефсір бермеге ред етті. Ама Сақ районының небеттеки объектінде вазиет яқшыжа. Бұл Қамышлық ойының балабақчасы о 150 баланы сығыдырajak. Шымды бұл муесисе 80%-ға азыр ве құрыжылар айтқанына көре сентябрьде өз қапыларына ачажақ. Мебель ашхане ве тебиет блогы үшін техника шей бар. Электрика кечірілді. Балабақчасы районның ең кичік сакинлері қаршыламаға азыр. Құрыжылық ішлері бұл ерде 2017 сенесі башланды. О вақыт түш қызметші Лейха Сметов весихаларыны ұйғынсызлығына раст келген еді. Бұл себептен Лейха амелге кечірілмеді. Ве бірінші құрыжылық тешкелятынен анылашма бұзылды. Заключен контракт с другой подрядной организацией, силами которой была выполнена корректировка проектно-сметной документации. И мы сейчас на выходе из экспертизы. Лимиты финансирования до заказчика инвестроя Министерством строительства доведены в полном объеме, контракт зарегистрирован в казначействе, и как только мы получим экспертизу, мы сразу начнем осуществлять оплату выполненных работ. Балабақчасындаки құрыжылық монтаж ішлеріні умуми фияты 210 миллион рублей тешкел етті. Боржалар өділген сон, яғни сентябрь айында балабақчасы өз ішіні башлайжақ. Эльмас Аблакимова, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Оқу системасынан деніш месі Қарамөндеслік ве педагогика университетінде яңы технологиялар көрсетілігі бойынша форум кечірілді. Бүгінгі күнде бір чоқ янылықлар мұзакеретілі, олар яқын вақыта епсі оқу мұсеселерінде қоланылажақ. Кележектің сыныфлары ақтағаны Жие Исаева тариф ете. Қырым Mühendislik педагогика университетінің конференц-залында кеманесесі яңғырай. Болетіп Москвадан келген мұсафірлеріні қаршылайлар. Бүгін мұнда инновацион форум башланды. Москвадан келген ЕИТ оқув мөссесіне өз янылықларını тақдим етті. Бұл интерактив тақта ве роботлардыр. Работаем очень тесно с самыми передовыми вузами страны. Это МВТУ имени Баумана. Мы очень тесные связи у них. Вот, ну, я говорю то, что вот об инженерных, а что говорить о педагогических технологиях, дошкольных образовательных технологиях, то тут мы работаем очень тесно с Казанским федеральным университетом, со Свердловском очень, с Екатеринбургом очень плотно работаем. Поэтому ну, мы выбираем такие вузы, успешные вузы, меняемся опытом, уже к большому моему удовлетворению, что уже и мы можем
передавать какой-то свой опыт и этим вузам в том числе. Yanılıklarını işlep çıkarganlar eski sınavlardan red etmege teklif eteler. Bütün hesaplar yanı ileviler yardımı ile alıp barılacak. İş için tek monitör ve internet ağı gerek olacak. Talebeler öz işini istegen yerde yapabilirler. Вместо мела у вас стилус, а вместо доски у вас дисплей. И вы можете писать, рисовать. При этом нельзя забывать, что так как это дисплей, вы можете в любой момент дисплей превратить в компьютер, нажав одну кнопочку. И здесь уже вы можете на компьютере запустить те уроки, которые вы готовили дома. Forumda Smart Notebook adlı programada takdim etildi. Onu hem işhanede hem de mekteplerde işletmege mümkün. O ketkete motola çoğsu adam Smart Notebook'unu proyektor ekranı ya da yazı ve çözüf için tahta gibi kullanam. Sergide tek innovatsion leyhalar takdim etilmedi. Çoğsu proyektler, elektromecmualar ve küçük robotlar gibi endi bakuvdan geçtiler ve yakın zamanda oku ceryanına kirsetilecek. Крымский инженерно-педагогический университет представляет сегодня площадку робототехники. Это направление является перспективным, и наша кафедра и университет в целом взяли направление по развитию данных специальностей. И робототехника и автоматизация сейчас повсеместно внедряются. И без этого развития нормального не представляется, как говорится, не представляется. İnteraktiv taxta oku faaliyetini yanı basamaqqa ko'teren. Doğru renk seçilüvü schema ve cedvellerinin yardımının öğrenilgen şeyler tez ve yengilce menimsinilecek. Полный комплекс, где совместился интерактив и классическая дидактика для детей дошкольного возраста. Да? То есть детям в этом возрасте нельзя забывать о том, что именно все это развитие происходит при помощи классической дидактики, при помощи игр, тактильных ощущений. Но эта система соединяется с интерактивной доской, и при помощи нее можно на скринтаче на большом, на панели выполнять разные упражнения. Serginin musafirleri büyük isteknin teknik yanılıklarına bakıp bununla tanış oldular. Bugün eksponat, yarın ise gerçek olacak şeylerini öz közünden korup oldular. Naciye Isayeva, Magomed Nesturov, Millet için. Қырымда язға насыл азырланалар. Ахмеджетте балалар қорчалануы күнінің арфесінде бала ақлары бойынша векелетлі Ирина Клюеваның матбуат конференциясы өткерілді. Тетбірде бала омбудсменның фаалиетіндегі сас yönelişler ақта сөз көрсетілді. Бұндан да ғайры Cumhuriyetіміздің yollarında бала қавсызлығы мәселесіне де диққат айырылды. Таким образом, ситуация нуждается в жестком контроле, в пристальном внимании. И если это внимание будет не только со стороны специальных структур, да, правоохранительных органов, заинтересованных ведомств, а и со стороны всего сообщества гражданского, вот тогда я думаю, что и мы будем иметь такие результаты, которые бы позволили нам сказать, что это лето прошло безопасно. Нияет қавсыз олачақ. Ауыштаға бақам құрузен көнде раба елар қызметі тамир ішлеріні екінленді. Ел денізден 10 метр ұзақлықта үрлешем. Бұл территорияда сықалда ер ешіле. Тамам олар елні бөле қазай алға кетірділер. Бұл меселе насыл чезілгені ве бұна не қадар пара масраф етілген Ақтанев бет екелеп қамыз. Бұл алушты судақ трассасының ең телікелі ел қысымларындан бараса. Көчлі ағмырлар нетижесінде суыны йоқ етіп, еуіп кетті десек олар. Ел қызметшілері қазыға қаршы бұйықыншы ат құрдылар. Бұл ерде esas конструкция yüksеклігі 100 метрге яқын девардыр. Ол 43 демир бетон свайдан ибарет. Оларның теренлігі 9-13 метрні тешкілете. Кечет қысымның үстінде яңа асфальт төшелген пиаделер зонасында қоралар ерлештірілген. Эпсі коммуникациялар да яныланды. Это сети связи, электроснабжение, электроосвещение у нас, опоры освещения заменены. И помимо этого участок водопровода, который проходил в непосредственной близости от проезжей части, перенесен и в гильзе уложен в стороне от проезжей части. Капиталь тамираты 8 ай içinde geçirildi. Sonki hareketler kaldı. Разметка будет пластиковая, пластик холодного нанесения, такой вот, ну, очень прочный. Он хорошо въедается в асфальт и надолго хватает. Кроме этого, они обрабатывают специальными шариками светоотражающими. То есть ночью при движении, при включении свет фар, они дают определенный эффект отражения. Тамирішлері кечет қысымдан ғайры құру өзен көй сакені Валентин Котның азбарында да өткерілді. У меня здесь перед домом
было по плану замена водопровода, соответственно, старое бетонное покрытие, все было вскрыто, проложено прямо сюда ко мне во двор. Вот находится люк, до этого люка заменена труба полностью. После этого, соответственно, положили новое бетонное покрытие, как вы видите, довольно-таки неплохо, довольно-таки прочно. Более процессны мутихасислар юлның муэндис қорубы деп адлайлар. Эпсишлерні бежермек үшін юзге якын құрудеве техниканын 25 нұсқасы желпетілді. Капиталь тамиратның фиаты 77 миллион рублен отешкалетті. Самое главное, мы запустили движение по автомобильной дороге Алуш-Судак-Феодосия в двухполосном исполнении. Теперь можно здесь передвигаться без пробок. Это мы успели сделать до начала туристического сезона, потому что, напомню, в начале, пока шли работы, движение происходило по одной полосе с переключением направления с помощью светофора. Сейчас все движение открыто, и все гости и жители Крыма могут передвигаться без трудностей. Енді курорт қасабасы өзінің мұсафірлеріні оңайтлық ве қавсызлық шарайтлерінде қаршылай. Шымды Көчі-Көзен көндегі ел қысмы бойынша айны қарар алына. Тамир ішлеріні елінің сонуна же башламаға планлаштыралар. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Генетик муджизи. Енді бұл терапия Қырым сәкенлері үшін де ачық. Кечірілежек тедавиленме ревматик хасталығындан азап чекен адамлар үшін айрылған. Палы тедавилев ярмадамыздың хасталары үшін толысынен бедава. Бұл терапия недір вес сермиялар кім үшін айрыла. Мұхбіріміз Айша Шулакова біле. У меня анкилозирующий спондилит. Вадим Бородачев Бехтерев хасталығында азап чеке bu аутоиммун хасталықтыр. Садеджи айтсақ, еркекнің үзветі ось адале тоқумасыны яд көреве зарар кетіре. Нәтижеде арқасы ве боғымлары дайма ағырта. Скованностью по утрам, скованностью при отсутствии движения, при отсутствии физических нагрузок и общей болью в всех суставах, довольно сильной в позвоночнике, в локтях, в коленях, в пальцах. Вадим ось хасталығы ақында 6 ел евелісі білді. О вақыттан берлі ади терапия ич бір нәтиже бермеді. Уча евелісі кемлер она ген инженерия илячларнен тедавилевны тайын еттілер. По сравнению с тем, что было до приема терапии, колоссальная разница. То есть я стал более подвижный, более активный, пропала сонливость, слабость, практически прошли боли в суставах. Ген инженерия илячлары якын вақытта ишлеп чықарылды. Олар генетикаға тесір еті. Böylece инновацион ве файдалы тедавилев ревматизм хасталығындан құртарылуф усулыдыр. Хастаға керекли мадде керсетіле ве енді чоқтан чоқ файда бермеген эски илячлар керек дегіл. Боли меньше, намного меньше. Ну да, по-другому себя чувствуешь. Земаневей инъекциялар пек палы, ама Қырым Русия еркянына кірген сон ревматизм хасталықларнен чықышкен адамлар земаневей тедавилевны бедава алып башладылар. Тек махсус сигорта олмалы. Хасталарны Симашқа адына Джумхури клиник хастаханесінде тамманада аяққа қоялар. Ежемесячно мы проводим комиссию по отбору пациентов на данный вид терапии, то есть всегда учитываются показания, противопоказания для назначения данной терапии. И в дальнейшем пациенты приходят к нам сюда в кабинет, где мы, собственно, оказываем им введение препарата и всегда проводим мониторинг и скрининг на каждом этапе течения заболевания. Боле терапия бірқач айдевамында алынған сон хасталар боғымлардаки ағырты ақында ұныталар вефаль омур тарзына кечелер. Эксерияларда есе толысынен тедавиленелер. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Темазлек оғрында. Ахмезжет районын Ажықал көнде экологик акциясы кечті. Бұл территория ел девамында тертіпке кетірілген адам. Енді бұл ертеміз ерші ерлі ерінде. Талықада бұзым телевизион тақымымыз да іштірак етті. Сабадан Ажықал көйінің әтрафларында онлар же гоннуле чалша. Пападиелер еріне елеларда чөплі кубалары осып чықты. Более бұйық темізлік Ажықал көйінде екінші кересі кечірле. Бірінші талақадан сон акция іштиракчылары 40 тоннадан зияде қаламты алып шыққан өділер. Всем низкий поклон, огромное спасибо нерадивым гражданам, которые допускают вот такой несанкционированной свалки. Огромный привет, мы будем бороться с этим, мы будем каждую субботу, если это необходимо, я лично буду каждую субботу со своим управлением выезжать, будем убирать. Акцияда істеген адам іштирак етті. Волонтерлар үшін нақлет ве керекле алетлер айрылды. Чөплік чықарылмасы үшін техника желпетілді.
проекте нас поддержали очень много муниципальных, скажем так, организаций, учреждений и так далее. Помогли нам техникой, помогли нам машинами. Людей собралось намного больше, чем в прошлый раз. Ярымадамыз темыз Ведульбер Олмала көне шавлелері тубындияқ Междет район мемориетінің командасы қалымдыларны топлады. Это очень важная акция, потому что мы видим, в каком состоянии наша родная земля. И хотелось бы, чтобы в таких акциях участвовали не только те, которые привыкли убирать, а те, которые привыкли и садить. Артурасы Челябинсктен келді туған шерінде оңа чистамен дейкенлер. Ажықал көйінде талыққа кечіріледегі ақтач темаяғлардан білген. Решил посетить данное мероприятие, чтобы помочь убрать здесь свалку. Убрать очень много мусора и сделать конкретно вот эту территорию чище и показать пример другим людям. Екінші бұйықтемізлік девамында бұл территориядан 100 биңден зияде қатты тұрмыш қалымтысы чықарылды. Талқанын тешкілетчілары ве гүнілелер, енді ерлі сәкенлер бөлі теміз яшайшқа қол тұтарлар деп үміт етелер. Шымдылық бұл мәліматының епсі кележе қадірлер программасының қашырманыз бұзылы олыңыз.